I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Clash Royale na mom kanalu. Danas igram, Clash Royale. Imam account Arena 6. Dobio sam Magical Chest. Čekajte da doniram. Ali ja ću ući na slabi account. Uđite u klan Kragujevac. Naravno, ja sam lider, Andrej KG. Drugi jacice. Eto ga. Čekajte, kucam confirm. To me nervira. Moram slabiji account, ne smijem da padnem arenu. Nemam para. Ajde da pokušam da uđem u arenu, da. Težak. Težak. I gubit ću. Ne znam da igram s ovakvim dekom. Aj se trola. Ljudi, znači, cilj mi je danas da uzmem jednu kolu. Ne igram ja na ovom accountu, mislim, mogu da dam ako mi se javite, ja ću da vam ukucam. Nije, opis videa. Ga lepo pišite, dodajte nalog. Vidit će me, ja sam njega pustio. Ajde. Naravno, srećan Nova godina, zaboravim se da čestitam. Good game. Pokazao sam Arenu 6 account. Dve partije za početak na kanalu. Poze za KG. Ali on njemu se raspao account. I za strata poze. Naravno, pozivnici za Markiza. Pogledajte naravno kanal Markizit. Naravno, to je mnogo dobar kanal. I dajte da idemo još jedno. Može se. Na ovom accountu sam mnogo loš. Nemojte pomislite sad da sam noob, što ne znam da igram na lošim accountu. Ovu pobeđujem. Haha. Pobedio sam ga. Ako pobeđujem ovu, igram još jedno, ajde. Nije bacio nijednog unika. Ovo mi je inače novi account. Ako nešto treba, naravno napišite. Ako vam nešto ne odgovara na ovom kanalu. Ali ja mislim da vam sve odgovara, pošto ne znam kako ih hoćete. I evo ga, pobjeda. Ne, nisam znala. Valkirija mi treba, joj. Ne, nisam ubacio Valkiriju u taktiku.
Moram da se zaštiti. Sad igramo samo zaštite. Moje jači. Nije. Nema razlike. Ne! To! Ne! Izgubi. Ne smijem. Izgubim. Ja ga pokidam. Ne, pobedit ću ga. Pobedit ću ga. Moram. Ne. Dovoljno mi ne riješi. Ajde bre! Ova glavna kula sam neće slušati. Meni dovoljno ne riješi. Boost game. Samo dobro je odigrao meč. Inačio je good game. Prvo smo izgubili, drugo smo pobjedili i treće nije. Ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče epizode. Sljedeća epizoda na jačem akauntu. Pozdrav!